so kombwire bwenjura washanga abazaire batandikire no kucebera emyoga eyabeje babo batireho engaro n'obukugu obubihira mu kukora emirimo etari emwe n'emwe. Mukuru w'itendekyereri Asiimwe Ronald Jack nuwayebembire abazaire aba okuboreka ebyabeji bakozere ebirimo kuteera amatafari, okombeka, okubija, okukora amaizi, amashanyarazi, okubaziira, obuhingi n'oburiisa, okukanika, okuteeka hamwe n'okujumbura emyoga. Noma industrialization ningashi kugira ensi erimu amakorero hati nitwe tura Uganda ne planning etyo itwa abantu bitu turonte ba planning ratuta hati nkukweta abazire tukabamanyisa mu Uganda heri kutura no mu industrialization mwe no mu industrialization nebenda ki nebendo umuntu yine cyari kumanya mu factories nebendo cyari kumanya umbya nangwa no mu mahehati nebenda uyine icyari kumanya engineering brigade. So atabazire tibeta tibegesha tibereka abana bitu kuba batungire emyogejo nabajanka hinyencha kali nejja kuba yambachi nejja kuyambachi amakagabo nejja kuyambachi ihanga ryabo nangwa no bakwa batagire hare abazire ntibereka ngo umwana yashoma emyaka 3 akatunga certificate for example yoma ingaro mushana mwinji no basakozesa this system kugira emisiri yawe base kutunga amizi then ekuleje ofuneme food zizo kurebera family. Eshongire kushemeza abazaire ahabwo kushangwa ngo abeji nebashohoza ebintu byo kubasa okubagasero mu makagabo hamwe no kubaretera entasya ya jobajoba. Canon Charles Izara ori chairman wa board habwitendekyereri agizire ngo abeji abarukumara ekibina kya mushanju nabono bagonjorwa omu mashomo nkaga kandi no bagumizamo okushoma kuhika harurengo rwa higuru. Kabiri Michael Mugarura akatandikira magurika gica no wasira mpa wa Kanungu John Ntegerize hati ni degree yakangahi nyoka nyimikaga amandukuza ko musaveya nkatandikira aha diploma level hati ni degrees ibiri mwe nabana mu majete batandikire hiha tubagunjure omyaka yo meisho baherezo bujurizi okubatandikira hasi munonga mutereza abana tubagunjure bahinduke ishitwabi nebyo mukama abantu rumugisha. Omuchebezi w'amashomero habwa district ya Kanungu ashabira abazaire abashikira hitendekyereri yahiga n'abareberezi babeji ngo bakunda kushoma amashomo agebye mikono. Kagabo kutunga income kandi garaka kurgayo kuyamba nabandi. So hati abazire bitu nje tukigeza ko kubereka ngo mwana akakubarabiraho umutekeniko ukuraka kuyambeka kurgayo nicyanguha. So economic transformation y'amakagabo nejya kwanguha babarabire technical education ninga vocational education and training. Gasha kwa Weza Wilfred.